Okay, piyesta ni St. Francis Adot Ayop. Ayan, piyesta ni St. Francis of Assisi na celebraran babaeng timisa para kadagiti Ayop. Ayun, okay? Ito ay celebrar with Idol Lawrence Apo kadete na dakamat a report. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Impasingke de Dr. Samantha Licudine, City Veterinarian iti Siyudad Tilawag as sinelebraran dati piyesta ni St. Francis of Assisi, patron saints of animals, babayan iti misa para kadagiti as-asugan puspusa iti SM Tilawag. Kuna ni Dr. Licudine, ang nagduduma abris ti asugan pusa tinaipresentar iti panakabendisyon da ken kalpasanakit ada tinaangay a free deworming ken bakuna iti nasa o alugar. Imbata ni Dr. Licudine nga ibilang kumadagiti tao dagiti animal akas man's best friend nga iso ti makaawat kada tayo at tao. Tayong mass kanina may pet blessing. This is in celebration of the patron saint ng animals, si St. Francis of Assisi. Sabi ni Father kanina, mag-share na lang din ako nung homily niya. Happiness can be found in simplicity. So parang our pets gives us yung love, undying love na bihira natin na ma-experience ngayon. Kasi yung loyalty nila, mawala man tayo saglit sa paningin nila. Pag nakita tayo, feeling nila, or is years tayong nawala. So parang andun yung relationship na pag naalagaan natin with our pets, na nourish natin, is napifeel naman natin yung love and happiness sa earth, diba? May naig ito dayto ket kinunamit ni Mrs. Celeste Badwa Cruz, may sa kadagiti animal lover ken pet owner ket kasapulan kumadagiti padada nga adati taraken nga ayop iti agbalin a responsible pet owners. So tinulong tayo nga mangbyag iti advocacy sa responsible pet owners tapno at tuloy pa nga malappedan dagiti ngumat nga tong rabies cases tayo dito yung Ilocos Norte. Pwede dayto nga aktibidad ket manamnama nga amin a dog owners ket agbalin a responsable. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, tatak, aremen.